Aloha kabiyag! Ayan, at datay maninita nga umay mangted iti makapabangar nga tuktukar ken kanta. Itang aldaw kabiyag kita intay man nga rod kumanta iti pabungad nga Ilocano Christian song. So iti tema tayo itata di kiti isut ti ubray tayo itata di kiti makababangar nga tuktukar kabiyag. So sakbay man ti amin intay itultuloy intay man kumanta nga rod iti pabungad para kadatay amin kabiyag.
apo iti Siksika o Apo. Ayan, Ilocano Christian song. Ayan, maraming salamat. So, intay man pelang sakbay nga intay itultuloy, kabiyag, kit intay man kablawan, di kiti adda diti live tayo, kas kini Ams Vlog 01. Thank you so much for coming. Kas namit kini Lee Song Son, iti YouTube channel tayo. Ayan, maraming salamat everyone. Kas namit kini Mareva Lopez, pa-shout out idol watching from Seattle, Washington. Ayan, thank you so much. Mareva Lopez. Ayan, maraming salamat. Like and share po natin ang ating live. Kita intay itultuloy apo iti patukar. Kastamit kini Brave Body LB, shout out. Ayan, maraming salamat everyone. So, inti mga ngarod itultuloy iti pumatukar kabiyag. Ayan, iti kita intay man pumatukar dito Ilocano Christian song na pulwan ni Jesus tibiyag. Kastamit kini Nicolas Terry, shout out kabiyag ka Nicolas Terry. Ayan, maraming salamat Nicolas Terry. Ayan, intay mga rod pumatukar pay iti may isang Ilocano Christian song na pulwan ni Jesus itibiyag. Para kanya tayo Jesus ti biyang kenam nama awan sa baling ako mamanganta isunalaeng pagtalakan tapno ti biyaken si tatal na isuti mangi talakan mangteti urnos tumunggal maysa may kagayem ko agdayaw ta apno ti biyaket maispal na o Jesus biyak ko tulungan na pakawanen na nagbasulang tasikalaeng kumamanga awan sa baling nga pakatalgeda tawaten tanga si pupudno ayati apo agnanayon dayawem ken apo o Jesus ko amin nga parswam mairag-o ni Jesus isu salaknip ko isu tipon anges daytoy biyak ko sikat manubot ken salaknip ko managayat ken managparabot
Kita po iti napulwan ni Jesus tibiyag. Ayan, inti mampelang basahin ni kiti Simre, kaya i-shout out tayo mampelang kaskin ni Nicolas Terry. Ayan, thank you so much for coming, Nicolas Terry. Kas time itapo ni Inabraw Vlogs in USA. Ayan, kuna na aloha idol na imbag na malem tayo. Ayan, thank you so much. At kiti viewers tayo, iti Facebook page. Ure ada iti trabaho ni Inabraw Vlogs in USA. Ket kuna na agtambay ang dingeg. Ayan, kastamit kin ni Nicolas Terry kunana umuliak kumakabiyag ng madama drive ko. Ayala, baring naka-online naktupe lang. Makiki-music habang nasa security post kuna ni Inabraw. Ayan, thank you so much. Ala, like and share po natin mga kabiyag iti live tayo. Tayo agdingeg digiti makapabangar na tuktukar ken kanta. Ayan. Digiti Ilocano Christian song. Kita sakbay ngayon di itultuloy apo. Ayan, nagyaman akman. Digiti supporters tayo. Iti YouTube channel tayo. 25K na tayo subscriber kabiyag. Iti YouTube channel. Kastamit iti support tayo. Iti Facebook page tayo. Maraming salamat. So, inte mangarod itultuloy iti pumatukar. Digiti makapabangar nga kankanta. Digiti Ilocano. Ayan. Kita dito manti inteyo ipatukar kabiyag ni Jesus agyamanag. Apo digiti nga title pe lang kabiyag kit talagang makapabangaran. Kaya hindi mga rod ipatukar dito para kanya tayo amin kabiyag. Biyag ito'y lubong, awang timaay na, no ni Kristo Jesus awan ken ka. At daan ka man, adung at tinabak na, dumtay do ti tiyempo, nga mapukaw na. O Jesus, agyaman na, do'y matak na luktan, napatek na darang, mas basot ko na ugasan. Puso ken panunod, tingka dinalusan, dinaliwang ibanbanag, itinain langitan. Dumalaunay nga agpaiso, biyag ti may sa makunkuna nga Kristiyano, dumaw dawel dumak dates man ti tiyempo, ragsaktal na agtalina panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, may matak na luktan, napatek na darang, mas basol ko na ugasan. Puso ken panunod, inka dinalisan, dinaliwang tibanbanag, itinain langitan. Ngarod kapsat ko at lunen di kapuso, bukbugtong nga anak ti Diyos na namarswa. Ridaw tapuso at tugtugtong kunana, anak ko lugtam ket pastreken na kuman. O Jesus, agyaman na, do'y matak na luktan, napatek na darang, mas basol ko na ugasan. Puso ken panunod, dinka
dinalusan, binaliwang ti banbanag, iti nainlangitan. O Jesus, agyaman na, do'y matag na lutang, napatek na daran, mas basol ko na ugasan. Pusok yang panunod, ingka dinalusan, binaliwang ti banbanag, iti nainlangitan. Binaliwang ti banbanag, iti nainlangitan. Binaliwang ti banbanag, iti nainlangitan. Alright, dita po iti Jesus agyamanak. Ayan, nagmayataya kabiag ti agdingig di iti makapabangar na tuktukar iti na marswa. Ya, di kiti apo kita Kathleen Adena. Hello, okay kunana ni Kathleen Adena. Kumusta, kumusta? Ayan. Kabiag Kathleen, ayan, ito iti live tayo itatag patpatukar di kiti Ilocano Christian song. Ayan, maraming salamat Kathleen Adena for coming to my live stream. Ayan. See you soon. Maiktak pa siya rita restaurant mo, Kathleen Adena. Ala, sakpay man nga itultuloy tayo, hindi man i-shout out ni Nicolas Terry, Dancer Kabiag. Ayan, maraming salamat. Kastamit ni BJ Navarro. Thank you so much BJ Navarro. Ayan, dahil ko obra agdati BJ Navarro, iti part-time Kabiag. Kastamit po ni thank you so much Brave Body, iti YouTube channel tayo ni Kathleen Adena. Thank you so much. Ayan Kathleen Adena Sherdan kunana. Thank you so much ka-okay. Ayan, kit inte mga rod itultuloy ti agpatpatukar. Ala, maraming salamat Kathleen Adena. Tatakit inte human agpatpatukar di kiti Ilocano Christian song di kiti makapabangar nga kanta kabiag. Ayan. Kita inte man pala itultuloy nga rod ti agpatukar ket deti man ti may isang nga napili tayo manen nga inte ipatukar ayat nga napudno. Okay? Para kanya tayong amin kabiyak. Daytoy nga nagkinarianta, awan tubulos makapagsina, anyaman ti pakapadasan ta, eng-enggan at panagkuykuyog ta. Niyayat nga napudno, iten at talating at di bagyo, biyag baliw uray paikapno, ayat kinpaay ti Diyos sa buong.
deta apo iti napuuluan iti ayat nga napudno. Ayan, maraming salamat everyone kasi gini Kathleen Adena. Thank you so much. Ni Mel Passion Dugay Valencia. Hello. Kabiag ti Hawaii, shout out. Kunana. Kasami dapo ni Nicholas Terry. Thank you so much. Hello DJ Mel. Kunana. Ni BJ Navarro, shout out man ken ni Baket Kupay, Jay Barit. Kunana. Ni BJ Navarro. Ayan, ni BJ Navarro, kabiag kit ada iti Islamet iti Hawaii. Katrabaho iti part-time. Kita kapkablaawan na ni Baket na iti Barit, Lawag City. Ayan. Nimbag na panagdingdingig mo. Kabiag na yan. So, hindi mga rin tuloy, kita hindi man dito manin ti may isang kanta. Napuluan, Gapuken Ka. Ayan. Jerry Jacinto. Hello, kabiag. Ayan. Hello, Jerry Jacinto. Kit hindi mga rin tuloy. Iti pumatukar, iti agkakaragsak, kit makapabangar nga tuktukar na Ilocano Christian song. So, hindi mga rod dito, patukarin, kit may isang napili tayo maneng kabiyag, kit ayat, Gapuken Ka. Gapuken Ka. Yan, napananan, nagawan. So, Gapuken Ka. So, para kanya tayong aming kabiyag. Narigat ti biyak no awan ti apo, ti problema madi mo maawi, sa adino iti turungem anyati aramidem maburibur maulaw, naimbag tanaam amuka o Jesus, amin nga rigat ko ket limagan, problema nga nadagsen kayang-kaya kon Gapuken Ka. Narigat ti biyak no awan ka, ngem no adaka kayang-kaya ko, agyamanaken ka, inayat ka, ayayatin ka launay, naimbag tanaam amuka o Jesus, amin nga rigat ko ket limagan, problema nga nadagsen kayang-kaya kon Gapuken Ka. Mahirap ang buhay na walang Diyos, problema mo di mo madala, saan ka pupunta, ano ang gagawin mo, litong-lito, hilong-hilo, buti na lang nakilala kita o Jesus, lahat ng dalahin ko ay gumaan, problemang dating kay bigat ay kayang-kaya ko na, dahil sa'yo. Hirap lang ang buhay pag wala ka,
Magkasama ka ay kayang-kaya na. Salamat sa'yo na in love ako. Mahal na mahal kita. Buti na lang nakilala kita, O Jesus. Lahat ng dalahin ko ay gumaan. Problemang dating kay bigat ay kayang-kaya ko na. Dahil sa'yo naibagta na ang amuka, O Jesus. Aming ngarigat ko kay magaan. Problema nga na dagsan ay kayang-kaya ko. Gapuken ka, gapuken ka, gapuken ka, gapuken ka. Apo nagmayat nga denggen, gapuken ka. Amin nga rigat, gapuken ka kaya na nga bakatan kananay jay. Apo nagmayat nga agdengdenge gaya kabiyag, kita maraming salamat met iti dati YouTube channel tayo. Kastamit iti Facebook page tayo ken ni Nicolas Terry. Thank you so much sa iyong pagtatawag. Ayan, hello guys kunana. So digiti apo digiti napan na tinawagan. Thank you so much ken Jerry Jacinto. Hello kabiyag kunana. Ayan, at dami dito ni Crystal Joy Andres Pascual. Ayan, shout out to you. Ni Edra. Ayan, watching from Mililani, Hawaii. Kunana. Ni Giovanni No Dakwag. Shout out kabiyag ti Hawaii from Kaawakan, Lawag City. Ayan, maraming salamat. Kastamit kin ni Rishan B. Galarpes. Hello Tito, salamat sa pukaw. Kunana kin ni Terry. Ayan, ni Edra. Nice song kabiyag. Ayan, wen. Alam natin, maminsan met, agpatukar tayo di kiti Ilocano Christian song. Ayan, kaya tayo met ni share di kiti agkakapintas ng Ilocano. Hello Tito, salamat sa pukaw. Kunana ni Vivian Marie Semana Antonio. Hello Tito. Kunana ni Brave Body, thank you so much. Ayan, nagpupukaw pa si Nicolas Terry. Ni Rishan, thank you so much. Rishan Bigalarpes, thank you. Okay, ni Micaela Cruz. Hello sir, watching from Honolulu. Ayan. Ni Vivian Marie. Hi kabiyag. Hello kapsat. Ayan. So maraming salamat everyone. Di dati YouTube channel tayo, kasama dito Facebook page tayo. Kita hintay yung mani-share di kita itapno atupay iti makadingeg di kita kakapindas nga Ilocano Christian song kabiyag. Kita sakbay man nga hintay yung itultuloy, hintay yung man mangkita iti may isang kanta manen hintay man na patukarinin dito may isang Ilocano Christian song, Nakasaysaya at Ka. So, para kanya yung amin dito kabiyag. Inaldaw-aldaw, mapmaplet na tiayat mo. Nudumawat at dalata
sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Awan kaaring mo ti biyag ko, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Awan kaaring mo ti biyag mo, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Awan kaaring mo ti biyag mo, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Masaya ato'y biyag ko, gapuken ka ama, sikat kalikag ita, tun bigat ken agdan na yung lata. Masaya ato'y biyag ko, gapuken ka ama, sikat kalikag masaya, tun bigat ken agdan na yung lata. Oh Diyos, nagkasaysaya ka. Oh Diyos, nagkasaysaya ka. Oh Diyos, nagkasaysaya ka. Oh, Alright, deta po iti nakasaysayat ka. Ayan, nakmayat nga agdingig talaga kabiyagaya. Iti Ilocano Christian song. Alam kita like mam dito agundaway. Ngagyaman manin di aday nga magsuporta iti live tayo kas kini Amos Vlog 0722 iti YouTube channel kas tayo dapo ni Micaela Cruz iti Facebook page ni Nicholas Terry ayan ni Brave Body LB iti YouTube channel ni Rishan B. Galarpes ayan maraming salamat at dapat ni Mimi Bear ayan thank you so much Mimi Bear. At dapat ko nang basa itatay kabiyagaya pasensyan inte man balikan te may isang data ni Gracia Tamayo ayan thank you so much Gracia Tamayo ayan maraming salamat everyone ket inte mga aroy tuloy iti akpat patukar ken ket inte man kumanta kabiyagaya may isang kumanta tayo iti Ilocano Christian song anati kantain tayo nga rod kabiyakit awamit amuksan nagkakapindas kami di kiti makangkantang kabiyag ni kita ada pag ti pagpapanantay no kabiyag kita awan sa amit Andamit kami niya kinastadeti kabiyag ng met kumano karaoke Nicholas Terry, thank you so much ha. Ayan mayat man kabsat agkanta ka. Sige. Ti karaoke instrumental with lyrics. Okay? So inte mga rod denggen ti may sanga tukar iti may sanga simbaan met iti no katoliko kayo amuyo dito nga kanta kabiyag. Okay? Para kanya yung amin. Dito yung apong iti instrumental iti may sanga vlogger iti YouTube. Tayo
mapipintas digiti nga kang kanta kabiyag no talagang makapamis digiti Ilocano met nga misa digiti ti kang kanta mi di kabiyag idi dakta Pilipinas. Ayan diti nagpipintas ni kita intay man pa ikan ti side B na kita intay man kasta nga min deti kabiyag ti line up iti misa deti nga kanta. So intay pilyan deti anana. So sakbay nga intay itultuloy ag shout out kay Mampelang kes laki ni Priscel Ramos. Hello po ko na ni hello Tito Terry Nicolas, thank you sa pag-mention Tito. Kini kastamit apon ni Maya Ansagay Banyaga watching in Barangay 41, Balakad, Lawag City. Ayan, shout out amin, digit adat na Balakad, Lawag City. Ayan, thank you so much. Dito lang kabsat, nakikinig ako. Maraming salamat, Ams Vlog 077. Ayan, thank you so much, Maya and Sagay Banyaga. Shout out pa kini Nicolas Terry, nagma-mention pa. Ayan, nagma-mention ang ating kumpad. Ayan, thank you so much digiti datang magsubsubaybay digiti agdingdingeg iti makababang arang na sonata na kanta Ilocano Christian song. So intay pa lang pumatukar nga rod ket intay man pumatukar manen digiti Ilocano Christian song na poluan naragsak ti agserbi. Para kanya tayo amin kabiyag. Nagagsak ti agserbiken ka para burmo na kaadado sa anak to pulos umadayo di presensya mangpunod yako. Nagagsak ti agserbiken ka para burmo na kaadado sa anak to pulos umadayo di presensya mangpunod yako. Sakin talakit sitsika ayat talit para laingin ka awadem ako panagserbikin ka idaton ko taimatang mo. Nagasak ti agserbikin ka para burmo na kaadado sa anak to pulos umadayo di presensya mangpunod yako. Sakin talakit siksika ayat talit para laingkin ka awatem ako panagserbikin ka idaton ko taimatang mo. Dapat tinaragsak ti agserbi. Di ba agpaiso deta kabiyag? No agserbi ka iti apo nakaragragsak. No pagserbiam di kiti mahal mo sa buhay, apo nagmayat. Di ba? Ayan, sakbay man itultuloy tayo, hindi man i-shout out apo ni Crystal Joy Andres Pascual. Thank you sa shout out Tito Terry Nicolas kunana. Ken hello. Pa-shout out watching from Lawag City kuna niya Crystal Joy Andres Pascual.
Ayan. Kastamit po kini Brave Body LB iti YouTube channel tayo. Maraming salamat. Kabsat, kastamit kini Kabsat Love Sumar. Hello kabyag ti Hawaii. Ganana ni Crystal Joy nagtatawag nag-at highlight. Ni Love Sumar, heart. Ni Janet Umay. Hi Janet Umay. Shout out, good morning idol. Kumusta na siya at Met Kabsat? Ayan, maraming salamat. Long time no see Janet Umar. Busy kan sa Kabsat. Ayan, maraming salamat everyone. Kita hintay man nga ro tuloy iti pumatpatukar di iti Ilocano Christian song. Kit na apo nagpintas nga talaga kabiyagaya. Kit hintay man nga ro ipatukar detoy kabiyagaya. Mga asika. Para kanya tayo amin. Asikin grasya masarakak laingkin ka Dalnagin kapya masarakak laingkin ka Asikin grasya masarakak laingkin ka Dalnagin kapya masarakak laingkin ka Diyos, kasapulan ka Masapul ka ita Mga asika Mga asika Asikin grasya masarakak laingkin ka Dalnagin kapya masarakak laingkin ka Asikin grasya masarakak laingkin ka Dalnagin kapya masarakak laingkin ka Kasapulan ka Masapul ka ita Mga asika Mga asika Masapul ka, Jesus. Saan nagbaybay
nakamaymayat nga denggen di iti casting akan kanta. Apo kita alaik man dito nga agyaman. Nabayag man langin nga minin nga hanak nagpatpatukar di iti Ilocano Christian song. Bulan, baka umawag pa iti tawenin nga hanak nagkangkanta, hanak nagpatpatukar iti puro nga Ilocano Christian song. So, thank you so much. Ikiti adatoy, sakbay man nga intay man itultuloy kabyak kita, intay man i-shoutout ikiti adda iti mangsubsuporta iti live tayo kasi kini Aldi Songson iti YouTube channel ni Janet Umay. Thank you so much kabsat. Ni Ams Vlog 0722 iti YouTube tayo. Kastamit kini Cheryl Ching Valino. Kuna nakit, yes, truly indeed, God is more than enough. Diba? Iso ti message ni Cheryl Ching Valino. Ayan. Watching from HK Hong Kong kabiyag. Kasama din ni Crystal Joy Andres Pascual. Shout out to you kabsat. Kuna ni Nicolas Terry. Thank you so much guys. Kuna na. Ayan, maraming salamat din kumpad Nicolas Terry. Ayan, nagkumpadre na kami si Nicolas Terry dito sa social media. Pero hindi pa kami nagkita. Pero kumakanta pala siya, kabiyag. So, next time, pre, mag-collab tayo dito sa live. Pwede kang umakyat sa ating live para magkantahan po tayo. Ayan. Thank you so much everyone. So, intay man ni Love Sumar, thank you. At daman may isang asimreken na po ni Desolan Raquel. Ayan. Thank you so much guys. So, sakbay nga intay man itultuloy, intay man met kumanta iti may isang Ilocano Christian song nga kankantaik idikwa iti daat iti Pilipinas ni kamagtuktukar iti simbaan ni iti Pilipinas iti Kapilyame kabiyag. So, iti man may isang kumanta, iti may isang Ilocano Christian song para iti offertory kabiyag, iti simbaan. Okay? Iti Ilocano amuda, iti kabiyag. Katoliko ko na kayo. Para kanya yung aming kabiyag. Okay, Nicolas. Ina
deta apo iti pang-offertory nga kanta iti Katoliko kabiyag. Ayan, maraming salamat everyone. So 1 hour tayon kabiyag kita intayo agobra ya mapanta oras nan kita. Thank you so much Nicolas Terry. Marami ang pumasok po sa ating live ngayon. Kastamit apo di kiti supporters tayo iti YouTube channel tayo. Di kiti dati Facebook page tayo kabiyag. Mabalin tayo nga mapan iti YouTube channel tayo tayo agdengeg di kiti road trip, sound strip tayo. Agbuya iti road trip tayo ken agdengeg di kiti sound strip tayo iti YouTube channel tayo. Ayan, maraming salamat. Adto di kiti i-upload tayo nga kankanta Ilocano songen kabiyag iti YouTube channel tayo. Ket alike man dito nga gundaway nga agyaman 25K subscriber tayo kabiyag iti YouTube channel tayo. Ayan, thank you so much. Makapamismet ti mapan agkanta manen inta simbaan. When kabiyag talaga makapamis, imno agawit ak talaga sure hitek nga inak agkanta. Ken ada nag-request ampo iti Power of Love, ala kanta iktono intono tapno hanga mamiksan di kiti Ilocano nga patpatukar tayo kabyaga. Sapay kumanta maawatang kapsat Cristel Joy Andres Pascual. Kantain da ito intono hanta yung anak kita digita itel tayo ngamin ket Ilocano Christian song. Yan, thank you so much kabyag. So thank you kabyag and thank you all my friends. Love you guys. Kunani Terry. Ingat ka na yun, idol. God bless you. Ayan, thank you so much Janet Omay. God bless you too. At amin kada kay amin kabyag. Thank you so much. Hanggang sa muli. Bye everyone. See you again. Thank you guys. Sapay kumata nag-enjoy kayo. At talaga nga nagdingdingeg digiti Ilocano nga impatpatukar tayo kabyag. Kita by next week maning kabyag agpatukar tayo tumanin. Anain tayo kakanta tayo ti Ilocano song digiti mix nga karaoke tayo sa tayo pure nga Christian song iti patpatukar tayo kabyag. So maraming salamat Christian Diga Larpes. Ayan, thank you so much everyone. Brother kumpad Nicolas Terry, alam na tagkulab tanto ata ipadasim nga itawagang katag anaka iti StreamYard. Mabalinta nga usarin i-share ko deti link ko iti StreamYard. Free ka no ka nga agusar, free ka nga umakyat kanya. Yeah, or unlimited. Love Somar, thank you so much guys. Ayan. Maraming salamat. Dikiti adati YouTube channel tayo. Thank you so much. Ams Vlog, Brave Body, thank you so much. Ayan. Bye everyone. See you again. Bye. Nakadumit lang ta viewers tayo kasi nakulod magkapagpakada kabiyag. Kaya intay agobra ha. Pasensya kayo kabiyag. Okay, bye guys. See you.